mbere na mbere mbaje gushimira abantu bose babashije kudutabara kuri uno munsi nubwo bitaba byoroshye ariko ndashimira abantu bose bavuye impande zitandukanye no mu bihugu bitandukanye kubwo kudutabara kuri uno munsi wa none. Nshimiye abantu babashije kumba hafi ndetse n'ababashije kunterefona abatuye mu bihugu byo hirya no hino banyihanganisha, aba bose ndabashimiye. Rero ntaragira icyo mvuga, mbashije we bien-aimé Misengo mbashije kubasaba imbabazi mwebwe abantu bose mwabashije kumva ino nkuru kuko nakoze ibintu ngira ngo hari wenda ndashaka umutekano wo mu rugo ariko ikaba yaravuyemo intandaro y'ibi mubona. Ndasabye imbere y'abantu bangana gutya n'imbere y'Imana mwese mbasabye imbabazi. Ikindi cyongeyeho ndashaka kuvugaho hejuru y'umugabo waje Papa Gloire, twashakanye 2017 Kinshasa, ntabwo twakundanye nawe igihe kirekire, twamaranye nawe ukwezi kumwe duhita twubakana. 2018 tuzara umwana wacu wa mbere, turaza hano 2019 Nairobi, musigi Kinshasa. Nashitse hano 2021 nawe araza ansanga, turakomeza mu buzima busanzwe, tubana amahoro nta kibazo. Nyine tubaho nk'abandi bandi nyine ukuntu babayeho nta kibazo na kimwe. Umugabo wanje ndamuhamyaho ku bintu nari muziho. Umugabo wanje arakunda abana cyane cyane, namaraga kubyara iyo ntagira za bindi z'abagabo ngo ndiyofata uruyoyo, ubwo agahita afata akabebe kiwe akakubagira kuzageza umunyonyi ucitse, akambekera abana, akamenya kubagaburira, akambwira atemewe ntabwo zimbasha kwita ku bana, ati nijye ukunda abana kugusumba. Icyo cyo rwose kimuziho nk'umugabo wanje ukuntu yankundiraga abana bacu. Ikindi cya kabiri, Papa Gloire ni umuntu wakundaga Imana cyane cyane, ariko yarangagwa n'ibintu byo gusenga n'ibyo ngira ngo byari mubeshejeho. Kujya kuyo kwari guke cyane nko gusenga, yakundaga Imana ndabihamya neza kuko umugabo wanje yagiye mu ijuru bitewe n'ukuntu yakundaga Imana. Ndashimira Imana yuko Imana yampaye umwanya nubwo byagenze kuriya, hakaza tukabana hariya mu bitaro. Papa Gloire naramugwajije iminsi yose yamaze hariya mu bitaro, tugira umwanya wo kwitunganya jewe nawe turababarirana. Ndashimira Imana kuko umugabo wanje yagiye ntacyo umutima wiwe ushinja, ndetse nanje ubwanje nsigaye ntacyo umutima wanje ushinja kuri we. Ibyo ndabishimira Imana yakoze ibyo ngibyo kugira ngo iduheze umwanya wanje nawe kugira ngo tubashe kwitunganya. Ikindi ndashimira kuko yasigiye ukwibutsa rw'abana twabyaranye nawe jewe n'abana batatu, ndetse noneho uyu nguyu bamwishe twabyaranye bamwitaga ngo fotokopi yiwe kuko barasa cyane. Papa Gloire nta magambo afite menshi yo kumuvuga, ndamwifuriza iruhuko ridashira. Murakoze cyane. Murakoze cyane, mukomeze mwihangane. Reka dusabe ndayishimiye gira hano nawe wagira icyo avuga ku muvandimwe we. Haleluya. Mbere ya byose banje gushimira Imana. Ku batanze nitwa Ndayishimiye Makara, muvandimwe wa musirimu. Ikiro bwa gatatu ari Kirondamfura mwacu twara abana 7 2018 ku minsi 18 umukurikira w'umuhungu yitwaga Nshizirungu Blaise nibwo yitaje Imana. Uyu munsi kaba nejejwe no kuba imbere y'abantu bangana gutya, naje gusezera mukuru wanje. Gusa icyo nkundira Imana
ntabwo umeze nk'abantu. Abantu dutekereza ukunyuranye n'uko Imana ituzi. Twebwe tubona ari ibidasanzwe, ariko iyi niyo nzira yonyine Imana yaduhaye nk'ibahati ya kabiri ko kugira ngo tuzaragwe ubugingo buhoraho. Ariko uyu mwanya twaje gusezera Musirimu. Ntabwo ndi buvuge ibintu byinshi. Yansize nkiri muto, yansize ngira ngo ntaratangira ishuri, ntaratangira maternelle, ariko ubu ngubu nanje banyizeye bampeza ijambo k'umuryango, ndabashimiye. Icyo mvuga w'Umusirimu yagize ishaka ry'igihugu, yansize nkiri muto cyane. 2012 agakobwa k'agaherezi kavutse, icyo gihe yaje kuturamutsa, araza simbani ukuntu yari ameze, gusa nicyo nibuka. Arangije asubirayo, amwingize kuva mu gisirikare aranga, yagikunze kuva kera, ariko birangira kigiyemo. Myaka yaragize yose kuva 2013 kugeza 2022 ari mu gisirikare. Urumva yagikoze imyaka myinshi, ariko kuvuga ngo imyaka yose yagize mu gisirikare, Imana yashimye ko atagwa Kinshasa. Murabizi ntabwo muzi by'ubwoko bwacu twahuye nabyo, ntabwo Imana yashimye ko agwa muri Kongo, ariko igare rye yari hano muri Kenya. Kwari kugira ngo natwe ahari yaje kugwa muri Kongo ntabwo abantu bose baba bari ahangaha, ariko kuba turi ahangaha bishimiye Imana yaduciriye inzira. Ikindi vuga kuri Musirimu, amaze kugenda twakomeje kuvugana nawe cyane. Jewe twaravuganaga kuri telefone akatuvugisha cyane, yagiraga n'imbabazi nyinshi, yaradukunda pe, ariko natwe tumukunda nk'abavandimwe, murabizi mwese. Ariko kuri ubu ngubu Imana yamukumbira mu jana, urubuto rwe rweze rurasarurwa. Ikindi ngiye gushimira abantu, ntabwo ndi buvuge byinshi kuri Musirimu kubera ko murabizi. Ngiye gushimira abantu, cyambere ndashimira umuryango wanje wa bugufi wabongera, mwabashe kuza kudufata mu mugongo, mwakoze. Imana ibahe umugisha. Ko abantu bose bari ahangaha bangana gutya n'abatukurikirana online, Imana ibahe umugisha. Kugira ngo ibintu byose bigende neza, jewe ndi impumyi kuri izo ntabyo nzi, nta n'impamvu yo kubimenya, ariko izo mwakoze murabizi. Mwatanze amafaranga yanyu, mwagwajije umurwayi kugeza umunsi yarangije, mwamubaye hafi, mwamwitayeho nk'umuryango. Imana ibahe umugisha. Cya kabiri ndashimira mukuru wanje Makara natambuke, uyu mugabo mubona yakoze ibintu bikomeye kuva Musirimu abishwe kugeza umunsi yarangije bari kumwe nawe, umunsi ku wundi akamwitaho. Warakoze, Imana iguhe umugisha. Hari undi mugabo bari kumwe, umukuru w'umuryango natambuke, perezida w'umuryango Goyo. Urabona ni umusaza, ahari none noba muri wa bucura bwiwe, ariko habaye hafi nyakwigendera Musirimu, aho ababyeyi batari, ntacuho cyabo cyagaragaye, babaye abagabo. Imana ibahe umugisha. Ndashimira chairman natambuke niba hari, uyu mugabo muzo bakoze byose nawe yari abarimo, muzaba kubigira umutwe munini, ariko ajana nabo zakozwe zose arabizi. Nawe ndagushimiye.
aho muzehe atari ndagushimiye. Imana iguhe umugisha. Ikindi congeyeho ngiye gushimira abasegege mu bibazo byabaye bose bari kumwe nabo aho bari, Imana ibahe umugisha. Ikindi congeyeho ndashimira abanyamurenge bose mwagaragaje uruhare rwanyu nk'abanyamurenge ku mwana wanyu, ndabashimiye. Ntacu twabona tuvuga tubaha, ariko Imana nyiri bitanga ihumuriza imitima yacu, kubera ko njewe taho muri no bahezo, ariko kiri muri twebwe ico kiduha ihumure. Ku musiri wapfuye yarangije ndi mu gitaramo, maze kumenya ibingibi mbona byakabije, ariko mbwira Imana ati niba udukunda wajana umuntu wawe akaruhuka. Nari mu gitaramo mu gitondo nasengaga amaserivisi 2, ariko mu gitondo nzuka nabi. Mukuru wanje mukuru wanje twabanaga mu Rwanda yabaye hano kubera impamvu, araza arambwira ngo dutahe, wanacitse intege. Ndamubwira nti se ko wacitse intege turi mu gitaramo zagenze gute? Musore barangije ngo ya tugende. Turagenda, mufashe ukuboko turuka mu rugo. Tugeze mu rugo kuramwe inkweto, arambwira ngo nicare hasi, ndicara turi kumwe na muzehe ese w'amakara tamukuba. Arambwira ngo musore yarangije, ndamubwira ngo nari nabimenye, nubwo ari wabimbwiye ariko nari nabimenye. Ndamubwira ati yo niyo mpamvu mu gitondo navyutse numva nta mbaraga mfite, ari none zo zari zo nari kuniyumvamo, ariko kugeza ubu ntabwo nigeze ngira ncika intege. Oya, twaramaze ankorera ibintu ndatangara. Arambwira ngo wicika intege, uje turi gukorana mu cyumba cy'amasengesho, turagenda turaramo, saa 9 ziri kuba turataha. Kuva ico gihe kuva nyakwigendera agiye, Imana arampumurije umutima wanje, nagize agahinda gakomeye, ariko akaza nk'indirimbo ivuga ngo ntabwo izigera dutererana. Nayumva nkumva ndahumuritse pe, ntabwo nigeze ndira, ariko niyo ndira tashano ryari ryaguye byari bikwiriye, ariko Imana yaramfashije ndakomera. Mushiki wanje arampamagara, ariko ngira ngo yacitse intege, ampamagara numva arakomeye, numva nanje ndishimye. Mpamagara ababyeyi turavugana, bayiziho muri abari bambeze humure cyane umwana, ndabyumva. Ariko soza mukomere, Imana iri kumwe natwe. Mwagize neza baje hano, mwaspendiza amatike yanyu, muvyo mwari muri mureka akazi kanyu, muza kudufata mu mugongo. Imana ibaho umugisha. Ibi ngibi nizo zerekana urukundo nk'ubwoko nk'imiryango ihuje kitorera. Birakwiriye, ariko kandi hitorera icyo biri dusaba. Idini nyakuri ntirusura abagize ibibazo, ibyo dini nyakuri nayo ibindi byose ni imihango yaha ku isi, ariko icyo biri dusaba ni icyo mwakoze. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Ndashimira abanyamurenge bose badukurikirana n'abaza gukurikirana ikiganiro, bagize umwete wo kugira ngo bakurikirane umuhango wo gushingura musirimu. Ntabwo zoroshe, ariko turabashimiye. Soza abantu bose barahangaha, Imana ibaho umugisha. Murakoze. Irakoze cyane, nuko dukomeze twihangane. Reka twumve muzehe Mitabo nawe yagira icyo avuga. Uyu turashima Imana nyine kubwo Imana twebwe abariho yabashishije, tukaba tugeze ku munsi mukuru w'uyu mwana wacu. Musirimu uyu munsi niwe duhaye tuvuga nyine. Yewe
uku nguku yari murumuna wanje ariko nabafataga nzambafata nk'abuzukuru wanje kuko nyina yaje turi hariya kuri Gitavi niba ari mama wacu bakaba nko mukazana wacu aba bana nzambafata nk'abuzukuru banje. Kuri ubwo Musirimu yagiye mu gisirikare akiri umwana mutoya cyane ariko komeza kubiyo ngiyo iminsi myinshi nyine yanjye Bukavu baragenda twumva ko bashitse Kinshasa twumva ko yashatse kandi ashaka umwana w'iwacu twari mu kirere kimwe batubwira ko yashatse ari Kinshasa. Yari afite mukuru wiwe ariko yamunyuzeho niwe wabaye uwa mbere muri abo bana ba Runezerwa, niwe washatse mbere ya mukuru wiwe. Batubwiye ko yashatse umukobwa w'Abasegege twari kuri Gitavi nabo bakaba ku Imishashu, nuko tuja kwaka isezerano turagenda turakoshanya. Uwo ni wowe inka zose z'ubwiza bwa Runezerwa yari yaroroye nibo wabaye uwa mbere. Turamushingira, tumaze kumushingira nuko turirongoranya turagenzerezwa neza, nuko turatura isi nyinshi. Ariko nanone iyo bari Kinshasa muri iyo minsi ise yubatse inzu akatubwira ko Musirimu azamufasha muri iyo nzu. Twaba tusi iyo nzu urayishobora y'amadafari, ati mfite Musirimu azamufasha, aramufasha nyine inzu iruzura. Kuri ubwo Musirimu iyo minsi yose nyine twabanaga nawe twebwe tuje kuzino twamusanze nyine hano dusanga yarashyitse hano, twaje turwaye tubana nawe iminsi mikeya nyine ariko arasura ari mu Kagagenda Kayore. Musirimu twabanye neza yari kugeza iyi minsi yose nyine. None ga uyu munsi dushimiye abantu, dushimiye mwebwe mwese habaye ibibazo, ariko ibyo bibazo turashima cyane kuko uyu munsi turi kumwe n'Abasegege, turi kumwe nabo tukaba dufatikanyije kuko twari dusangiye niko nizo. Kandi nk'uko babivuze turashima Imana cyane. Muri umuntu wiwe umukurikira yarapfuye nta mwana asize, yarakiri nkungura imena uja ku musore, ariko kuri uyu munsi turashima Imana nyine cyane ku bwa Musirimu na abana udusigira babana bari hehe. Imana ishimwe cyane, bagiye Imana ishimwe cyane kuko uyu munsi Musirimu adusigiye abana, abantu bose ntibagire urugero rwo gupfa, ariko iyo umuntu apfuye asize abana ni byiza cyane. Turashima Imana cyane kubw'uyu mwana, turashima Imana kubw'aba bana yadusigiye. Uyu ni umuryango kandi tuzoza duhora izina rya Musirimu tirishize, izina rya Musirimu rizahoraho kuko dufite uyu mwana. Dushimye Imana cyane kubwo yashakiye iriya none uyu munsi niyarangije, ariko akaba dufite uyu mwana. Imana ishimwe cyane, yakoze ibyo. Imana ishimwe cyane kubwo Musirimu atifanye, adusigiye abantu, adusigiye urwibutso, adusigiye ubwoko. Yacyarimo ubwoko bukomeye. Imana ishimwe cyane, nibyo twari ko dushimira Imana. Icongeye turabashimiye mwebwe mwese kubw'uyu munsi ufatikanya nawe kwizihiza uyu munsi mukuru wa Musirimu. Ikiza kibabaza umuntu ni ugupfa ntahamwe, ariko uyu
uyu munsi mwebwe mwese mwasize ibyanyu mwese turabashimiye abanyamurenge kubw'inani nziza mugira cyane mwese mukaba mwadutabaye tukaba twafatikanyije iki nico baravuze ngo hora mwana ngo ico ngo duhambe kuri ubwo tubonye uyu munsi muje guhamba y'abantu bahambye twebwe twese tukaba dufatikanyije uyu munsi mukuru uyu munsi mwiza tuhaye tubona ararangije n'ibirori byiwe by'umwisho kuko ibirori byo kubaho ku isi byose arabirangije kuvuka gushaka n'uyu munsi wiwe kandi akaba dusigiye abantu nukuri turabashimiye yemwe mwadutabaye turabashimiye namwe namwe mwese mwebwe mwatanze ibintu byanyu ibintu bikorwa n'ubusa aba bantu bose batanze ibintu bikaba bidufashije kuri uyu munsi kandi bikaba bikoze ibintu bingana bitya n'ibintu byavuye mu bantu n'ubumuntu turabashimiye mwebwe mwese kubw'iki gikorwa mukoze kandi mugikoze nyine kuri twebwe kandi mukaba mugikoze kuri uyu munsi no kurangiza kwa musirimu turabashimiye twebwe twese namwe banyarukamisha mwe babana bose bato yaramwari mwaje uyu ni umunsi twebwe abanyagitari barya barukamisha yaba bari hano ngo twebwe twese dusezere musirimu kaba abana baturanye kaba abana bavukana kaba abana basangiye bazi musirimu kuri ubwo ngubwo yeme turabashimiye nta kindi twovuga turabashimiye mwebwe mwese muzamukora bene ibyo ngibyo muzamuhora mutabara Imana ishimwe kandi Imana ibaha umugisha kandi mukomeze iyi neza yanyu muzamukora Imana ishimwe amen. arakoze cyane reka twumve Makara nabagira icyo avuga niba abantu barushe bogenda bakicara agasigara bakeya. murakoze cyane avuga amagambo atari menshi kubera ko izuba ryabaye ryinshi ariko ntabwo ari uko ntayafite ni menshi n'intumbwe yavuga n'igihe amaca yabona ariko ndumva ngerageza kuvuga ibintu bike kuko abanyamurenge baravuze ngo azarekwa ntazashira. ndashima Imana ko jewe ubwanje nimenye ntabwo nari niyizi uko ntari ariko iki kibazo gitangiye kikaramza inshuro kigafata intera cyafashe kikageza ku mwisho wacu ari inju gihagazemo nacifashemo uko ntabitekerezaga. ndagira ngo mbabwire incamake y'uko byagenze. ibirambuye perezida w'umuryango araza kubibagezaho abibabwire kuko ibintu byagiye bivugwa ugutandukanye ariko ukuri kw'ibintu ni jewe ubizi neza. Musirimu ndamuzi avuka bavuze ko yinjiye igisirikare 2013 ubwo nibwo yabyemerewe ariko yagiye 2011 Bukavu ashirwa mu bamfasa ya ruta cyangwa se mu bana bato. imyaka 2 yayimaze mu kigo i Bukavu 2003 nibwo yemerewe kuja mu gisirikare. twaravuganaga twaraganiraga namenye igihe yabatijwe namenye igihe yashatse n'igihe yashatse kuza asanga urugo muri Kenya twaravuganye ariko yamenyesheje ko yaje ari muri Ethiopia. nagiye kumutega ubwo yashitse umugore ntiyari ahari ntabwo yarakingiraniye ahantu yari ari ntabwo yari afite uburenganzira bwo kuza gutega umugabo. ntabwo mvuga byinshi uhereye igihe yagereye muri Kenya ariko uhereye ku munsi wa mbere yageze muri Kenya yatangiye guhura n'ibibazo bitandukanye tubigendanamo
yagiye ansaba inama kenshi ngatinda kumusubiza ntekereza icyiza namubwira yahitamo kiruta ibindi byose ndabisimbye ngeze kuri uriya munsi yafashweho yafunzwe ku itariki 6 z'ukwezi kwa 11 hari mu gitondo ariko twatinze kubimenya n'abanyamakuru umugoroba wo ku itariki 6 uwo munsi yafashwe mu masaha 5:40 nibwo nahamagawe n'abantu ba Kayole bumvise iryo zina barampamagara nateze moto saa 10 za nijoro ndagenda nageze ku kabari ka Nyamavura butaraca sinzi ko Chairman Nkundinka ari hano sinzi ko Karegeya umugabo w'abasegege se abo umukobwa ari hano arambabara kumuvuga ariko duko yitwa Tambukana sinzi ko chief witwa Otieno wa Nyamavura ahari tuliambatana na wewe na Sikule alijaribu kutusaidia kisheria lakini haikuwezekana. Tambukije uyu mugabo kubera ko niwe twatangiranye ibibazo uhereye umunsi musirimu afungwa. Twaragoragoje ari kwa chief kugira ngo ataja Soweto byarananiranye. Amagambo twavuze nayo mwavuze niko mwari mushoboye. Mwarakoze Imana ibamugisha. Bukeye musirimu yavuye aho ngaho ahabwa transfer chef Ngwino chairman nazo wa Kayole. Narakoze cyane no kubashimira yangezeho butaraca twajanye kwa chief kuri za moto twajanye Soweto twatanze amafaranga kugira ngo tuganirize musirimu twumva icazira musirimu icyo yatubwiye twari kumwe nawe n'umusaza w'abasegege uvuka mu rugezi witwa Rushemeza sinzi ko ari hano Tambuka Ngwino twaragiye tujana muri ya musaza uri kuza tujana na chairman musirimu bamukuye Soweto aho yarakingiraniye tubasha kuganira twavuze amagambo menshi mwaradufashije ya munsi mwarakoze turabashima Imana ibamugisha chairman Imana bagire neza uzabwire wa musaza w'umunyakenya Otieno ngo twamushimiye ku ruhare rwe nubwo ivyo yagerageje gukora byose bitashobotse murakoze. Bukeye ku itariki 7 twajanye n'abantu b'umuryango wa bugufi pastor bakanizitambuka imbere atambukana na bigizi twari twajanye twicaye mu kirambi cyane nawe umukobwa twavuze byinshi twashyize mu gitondo twaravuze burira tugerageza kuvuga ngo musirimu afungurwe atarahabwa transfer ataraje amakadarakoti ataraje industrialia twarabivuze twaragerageje byarananiranye. Nashimira pastor bakanizi ndashimira bigizi mwaragoragoje uko mwari mushoboye ntibyashobotse ariko uko mwari mushoboye mwarabikoze Imana ibamugisha. Nagira ngo ndifashishe urupapuro mpaza kubesha nanone habaye ku itariki 12 z'uko kwezi kwa 11 hasabwe amafaranga ikiguzi kugira ngo musirimu afungurwe. Twirengagije ibyo twari tuzi amafaranga Perezida Mukiza yarayampaye ndagenda ndayajana nageze kwa musirimu ariko ayari yasabwe yose atabura n'igiceri narayajanye byarananiranye ndongera kandi ku mugoroba ndataha ndikuvuga mu ncamake. Ku itariki 16 z'uko kwezi mujyango wabongera ku rwego rwa Kenya uri n'umujyango w'abasegege ku rwego rwa Kenya bahuri na Kumati bagaragaza kugira ngo baganire imiryango y'ubugufi byari byananiranye. Abagabo baraganiriye abasegege Perezida Bisetsari hariya yagiye kubwira abasegege baraganiriye tuza gusubira guhura nabo kandi ku itariki 8 y'ukwezi z'ukwezi kwa mbere imiryango yose yarahuye abasegege bose n'abongera komite zombi zarahuye n'imiryango delegation zombi twaragoragoje kandi mu nzu hariya kwa nyina y'uyu mukobwa twaragoragoje twaravuze twakoresheje terime zose
impamvu twakoraga ibyicaro mu basegege ni uko twebwe twari twaragerageje byarananiranye, tukagira ngo hari budufasha kumvisa umwana wabo wabaye yabo imbere y'uko biyacu, kugira ngo musirimu ave mu maboko atayiwe. ubwo twaganiraga ku itariki 8 musirimu yari amaze iminsi 2 arwaye, yaragiye Kenyatta. Yagaye ku itariki 6 nibwo ambulance ya polisi yamujanye Kenyatta Hospital. habaye ku itariki 9 bukeye bwaho nagiye gusura musirimu nkuko bisanzwe. amasaha yo gusura nageze, turinjira ku madirisha duhora twongoreraniraho nako turategereza umwanya wo gusurana urangira tutabonye musirimu. batwohereza mu ishami ry'ubuvuzi ngo tuje kubaza ko yarwaye, kubera ko basohoye abantu twe tutarabona umuntu wacu. twari kumwe na ba mudogo ngarukiye ntari hano yarwaye. kuva umunsi bavuga amakuru ya musirimu ko yapfuye urupfu rumeze kuriya, yananiwe kubyakira mu mubiri we, aragwara n'uyu munsi ari mu nzara aryamye. tariki 9 tugezeyo, twagiye mu ishami ry'ubuvuzi batubwira ko musirimu ku itariki 6 yajanywe Kenyatta kandi yagiye atameze neza. nuko twashatse inzandiko zitugeza Kenyatta kugira ngo abamurinze badufashe kugira ngo tubashe kumubona, tumurebeshe amaso, twebwira n'umuryango ko musirimu ameze nuko amerewe. ariko tutava industrie ya tuja Kenyatta Hospital nabwo ngarukiye ko musirimu atakiriho, kugira ngo urware abakubeshe babone ko warembye bagutegera ambulance bakujana mu bitaro yabigoye cyane. baduha urwandiko turagenda, musirimu dusanga arimo serumu, arimo na karaka. kuboko kw'ibumoso kwari guhambiriye ku gitanda cyo kwa muganga. byaduteye agahinda ariko katarakubufura, kuko twebwe ntabwo ari ubwa mbere byari bigarutse, kandi ntitwabashije gutindana nawe kuko nje ari kuvuga. twamubajije icyo akeneye ntiyabashije kukitubwira. nuko icyo nakoze cya mbere gusa nabwiye musirimu ngo urabasha kuvuga, anyemerera ko yagerageza. nahamagaye uyu mugore we ndamubwira ngo vugana na musirimu. ikibazo yabashije umugore we n'icyo umugore yamusubije, yahise ambwira ngo kupa telefone, kuko ntabwo byari ijambo ryiza. twaratashe uwo mugoroba, duhamagara imiryango yose tubabwira ko musirimu yarwaye kandi arembye. ndaragera kure kugira ngo ntaza kwibagirwa, ndifuza ko perezida Mukiza atambuka hano kugira ngo mvuge iri jambo aho ngeze. perezida wacu ari hano. perezida, turagushimiye. byari bigoye ijoro n'amanywa, yantumye kenshi, wakoresheje telefone kenshi, wahamagaye abari muri Kenya n'abari hanze ya Kenya, twajanye mu nzego kenshi gatandukanye, twajanye mu kirambi mu basegege kenshi. sinzi ko Mzee Jerome bari hano, twajanye mu basegege. Mzee Jerome w'akarere nimba ari hano nawe yotambuka. abasaza barakoze, nibo twari kumwe muri delegation ya nyuma tuje kugaragaza ngo turebe ko ahari abo twavukanye tuvuga ururimi rumwe batwumva. Muzehe mwarakoze cyane. Muzehe niwe twari kumwe abasaza bombi, mwarakoze, mwagize neza. nubwo ibyo mwagerageje gukora, amagambo mwavuze saa 2 kugeza saa 9 z'umugoroba ntibyakunze, ariko nta mugayo dufite kuri mwe, ahubwo dufite ishimwe kuri mwe. mwarakoze, Imana ibagirire neza. murakoze. musirimu amaze kugwara, tumaze kubwira imiryango, musirimu yitaweho uko bishoboka kose. nahamagaye umugore ndamuteguza, ubwira uko namubwiye, kubera ko nari numva ko ngiye guhugira kwa muganga. narabikoze ko nari nshobozwe, sinkeneye ishimwe kuri byo kuko ni inshingano. nije mwambaza yaraha, nije rumezerwa yaraha, nije makara yaraha,
nagiye kenshi nasuye umusirimu kenshi bampaga urwandiko rwo kumusura iminsi 7 nkarufata ku wa mbere rugashira ku cyumweru ku wa mbere ngongera ngasubirayo musirimu yapfuye ku cyumweru urwandiko rwa gatatu rwarangiye namusuriragaho umupolisi wadufashaga wari ukuriye abapolisi bose barinze imbohe zirwariye Kenyatta twahuriye hari yaje kureba ngo uko tubigenza bwa nyuma namushimye babonye umupolisi wari wambaye uniform uriya niwe wadufashe niwe ukuriye abapolisi bose barinze imbohe muri Kenyatta umupolisi wadufashije kwirukanka mu nzego zose musirimu amaze gupfa nawe twaramuhamagaye twaramushimiye twabonanye na polisi general mukuru ukuriye magereza muri Kenya nawe n'izina ry'umuryango wa Kongera twaramushimiye twavuganye n'ukuriye CID ku rwego rwa sub county headquarter ya Kilimani uyu munsi twamuhamagaye twamubwiye ko byakemutse kandi twamushimiye n'izina rya Kongera twamushimiye musirimu twaragoragoje twakoze ibishoboka byose ndashaka kuvuga mu mazina ariko jewe hari ikintu cyambabaje kiruta ko musirimu agambanirwa kugeza apfuye nababazwe nuko musirimu yapfuye ntitwamubikirwa musirimu yapfuye ku isaha 10 z'umugoroba bantelefona ntaramye mvimigifirimba nishimye ntazi ko hari ikibi cyabaye kandi abambwiye nabo ngo babibonye ku masitati y'abantu babimbajije mbaza guhakana kubera ko kuwa gatandatu nari ndiyo ku cyumweru umugoroba saa 9:30 barampamagara bavandimwe barambwira bati ko turabona ku masitati y'abantu ni nkaho musirimu yarangije natekerezaga ko umuntu ushobora kumenya amakuru wa mbere ya musirimu ari jewe ndasoje ntumurambirwe n'amakuru navuga ngiye gushimira abantu natekerezaga ko musirimu apfuye ari je ugomba kubwirwa wa mbere nta muntu urambikira musirimu kugeza uyu munsi wa none nagiye je nyine kuza kubaza baramufite bambwira ko yarangije kandi bamubitse byarambabaje ariko sinabashije kurira kubera ko numvaga ari ntawe naririra narikomeje turagenda tuja kubaza amakuru twamenye nijoro mu gitondo kuwa mbere tujana n'undi na chairman Gategeko twaciye henshi yagoranye chairman singwagurutse ntagora abantu benshi byari bigoranye haraho byanamiranaga ariko byaje kuvamo igisubizo baratwemera dutangira process yo gufungura file kugira ngo hari tuburane umurambo wacu byari bigoye ko tuburana umurambo byarimo amapfundo menshi ariko Imana yaradufashije cyama none umuntu w'umugabo yadufashije uko ashoboye kose Imana itazemera ko bari barengana nayo idukubitiramo inzego twari twaragoye no kubona nizari zoroshe ariko abayobozi babo twagiye tubasingira bitatugoye cyane twagiye henshi twateze imodoka kenshi tugeze ejo bundi kuwa 4 nongera kandi gukorwa mu bikomeri ndababara cyane twabonye inzambiko twashaze icyumweru cyose zo kwemera ko dushingura musirimu ariko twarazambuye turara nta murambo dufite kandi leta yayo duhaye byaratugoye cyane kubyakira byari byageze mu rundi rwego ariko ndashimira umuryango w'abongera bose muri rusange abari muri Kenya n'abari hanze ya Kenya ndashimira abaturanyi ba Gidurayi bose badutabaye abagiye inama y'icyo twakora tumaze kwamburwa umurambo kugira ngo twitware neza kugeza kuri uyu munota uriya mwana w'umukobwa mubona hariya twashatse abongera n'abanyamurenge ba Gidurayi Imana y'umugisha twatumye ku basegege abasegege twabatumye chairman Sekase muhagurutsa nzimiriho afite aho twagiye hose n'imodoka twakoreshaga
yatubaye hafi kandi yaradufashije yadushikirije ubutumwa. Kuwa gatanu abasegege baje yacu byo twaganiriye twarabiganiriye. Tumaze kuganira nabo Perezida Mukiza araza kuvuga ikiganiro bagiranye kuko barabongera baganiraga n'abasegege. Haza kuvamo igisubizo yuko tugomba gukomeza gutegura gahunda zacu kugira ngo tuzashingure umuvandimwe mu cyubahiro atugomba. Ndashima Imana uyu munsi rero ko mpagaze hejuru y'umurambo wa Musirimu twawusimbiye. Ndashima Imana ko mu kurwanira umurambo wa Musirimu tutagwanishije imbaraga ngo tube twemena amaraso. Ndashima Imana ko mu kurwanira umurambo wa Musirimu tutatukanye. Ndashimira Imana ko mu murambo wa Musirimu mu kubura kwawo Imana yagiye ihamagara abantu baza kudufasha. Chairman Ruhanga wa Kayole yaradufashije uwo munsi wa nyuma. Chairman wa Kayole yari ahari twari kumwe. Chairman Seka twari kumwe. Chairman Patrick Yomiki twari kumwe. Chairman Gategeko twari kumwe. Abachairman barenga 5 twari kumwe. Bose badufasha kugira ngo tubone umurambo, kugira ngo hari umubabaro utiyongera ko twari dufite. Chairman mwese niba muri hano ndabashimiye simbahagurutsa. Kandi iyo mutari hano muraza kubikurikirana ndabashimiye mwese amagambo mwavuze. Nukuri byageze aho mbona ko abachairman ubwabo bagiye gushwana. Nuko ari ibintu bari bumvise bwa mbere bakagira ngo ni igitangaza. Ariko je n'indirimbo nari maze kumenyera niyo mpamvu nari naragimbye ndakirakara. Ndashima Imana ko reaction zose nakoze hatarimo ikintu cyo gutungana intoki cyangwa kugira ngo ngire uwo mvuga nabi turi kumwe turebana. Imana ishimwe. Musirimu rero yari muri muna wanje. Data n'imfura kwa Makara Isaka umuherezi kwa Makara. N'ubundi Imana yaradufashije iwacu tufite ubumwe butajegajega. Data wacu sa Musirimu runezerwa barashe mukaka uko tuzatubwirwa amateka. Muri Murere mukaka muhetsa ari incuke data yaramuhonganye kugeza amushingiye nka murumuna we afatikanije n'abandi bari umunabe. Yatubereye data wacu, yatubereye mukuru wacu. Ndashima Imana ko data wacu atari nahabaye. Imana ishimwe. Uyu munsi wa none rero n'ibyishimo rero nguze muramutse hashize ukuboko hejuru y'ukundi kubw'icurahiro ciwe kuko ngo baranyuze mu bintu byinshi. Musirimu anyuze mu bintu bikomeye cyane. Twaganiriye kenshi ariko nkabona ari umuntu w'umugabo, umuntu muzima n'umuntu wumva inama. Ntabwo twigeze dupfa na Musirimu ko namugiriye inama ngo akore ibinyuranye n'ibyo twaganiriye, kuko akenshi ibyo nazaga kumubwira nasangaga nawe ari byo yatekereje. Ariko ndashima Imana ko Musirimu apfuye ari umuntu w'umugabo. Mu gusoza rero abasinga nibo ba nyirarume, abasegege nibo basebukwe. Muhumurike mwebwe mwese. Ibyabaye nta nama y'umuryango yabaye, nta cyicaro cyabayeho cy'abasegege. Cyabaye kugira ngo Musirimu afungwe ariyo ntandaro yamwishe. Ndabizi ko nta musegege waje hano yikandagira kubera ko kuwa gatanu twarabiganiriye, kandi ibyo twaganiriye abatari bahari mwarababwiye, kimwe nuko natwe twabwiye abatari muri rwa rusengero twari twicayemo. Nyuma y'iri ngiri mvuze ndatekereza ko uwaza kuvuga ibinyuranye n'ibyo abatubesheye. Twafatikanije twese kuza gushingura umuvandimwe. Mwihangane ko mwapfushije umukwe, abasinga bihangane ko bapfushije umwishwa. Nshuti za Musirimu babanye mu gisirikare bari hano benshi, mwihangane simbahagurutsa ariko mukomere cyane. Abo basenganye igihe kirekire mwihangane kandi mukomere cyane. Sinshobora gushimira inshuti ze zose kuko hari izo narinzi n'izo ntarizi. Musirimu arwariye Kenyatta najanye amatsinda menshi.
ibyo muri umuntu wacu Reverend Ndenge yavuze nije bahamagaye mu matsinda nahamagaye kugira ngo baje kureba musirimu urwaye nk'umukristo wabo. Nahamagaye inzego zose musirimu ashamikiyeho, nahamagaye abo banaga mu cyumba bamugezeho, nahamagaye abo babatizanijwe Kinshasa bamugezeho, nahamagaye marizi inshuti ze ku munota wa nyuma kugeza afunzwe, nahamagaye abavandimwe biwe, abantu bose bishoboka ko bamusuye. Hari ababyifuje ntibyakunda urwandiko rw'umuntu umuntu umwe umusura, hari uko twabikoraga tukinginga hakinjira abantu babiri. Abantu babyifuje badutelefone ko bakeneye gusura musirimu, sije wanze kandi si musirimu utarukeneye kumusura, ahubwo nuko amategeko atabyemeraga musirimu yararwaye afunzwe. Mwe mukwifuza kumusura nk'umurwayi, ariko kubera ko yaraboswe ntibikunde ntibyorohe nk'uko mwabyifuzaga. Banyirarume ntibageze Kenyatta, ariko yapfuye dufite randevu ko n'ubundi tuzagerageza bakamusura. Cyangwa isaba imbabazi ntibyakunze, kandi yapfuye tutazi ko ari uriya munsi apfa, niyo mpamvu twari twabandevu ya nyuma y'uriya munsi ko muzamusura. Rero mu gusoza imiryango iri hano, bavandimwe, inshuti namwe mwese mwatabaye kugira ngo mudufate ku mugongo uyu munsi wa none. Abayobozi bacu ba Mutualite, abanyamurenge bose aho baherereye badukurikirana ku mbuga nkoranyambaga, twararezwe n'ababyeyi imbere, nyuma yaho twarezwe mu itorero. Ibyo tuvuga ari byo mwumva, ibyo tuvuga ari byo mubwira abatari hano. Abazakurikirana imbuga nkoranyambaga muza bisakaze muvuge amakuru meza ko musirimu yapfurupfu rwiza, kuko gutinda kwa musirimu ubuzima yararimo byari kutubabaza cyane. Musirimu yaravugaga nkishima, avugisha umutwe, avuga bimugoye cyane, kumva nifuza ko yava mu isi kugira ngo aruhuke. Imana yagize neza rero kumuruhura adatinze mu mubabaro, ndayishima cyane. Abantu ngiye gushimira, ndashimira abantu twabanye mu kiriyo, ndashimira urusengero rwa Wadi baduhamagaye batubwira amakuru. Ndasohoka kugira ngo bayambwire atari kuri telefone turi kumwe, ntabwo byatwaye umwanya munini, ariko nagiye kugera mu rugo nsanga badiyakoni bazanye intebe, nsanga abashyitsi bose n'abandi mu materaniro bose mu gipango buzuye bahagaze mu nzu, abandi mu gipango no hejuru y'inzu, kandi hari nijoro hafi saa 2. Abanyamuhana bagidira badutabaye wa munsi bose turabashimiye. Ndashimira famiye bugufi bagize orere yo kuba hari mu rugo, yo gushugurikira ibikorwa byose, guhagarara ibikorwa byose byari biri hariya byo kwakira abantu no kubicaza anya ibakwiriye. Mana yo mu ijuru ibaho umugisha, kugira ngo mugari wabo ngira mwarakoze, ngendo zose twakoze nimwe mwadutumaga. Ndashimira abaturanyi bo mu gipango, mwarakoze cyane kudutiza amazu yanyu, uruhare rwanyu, ibyo mwadutije ibyo byatumye dukora biriya bikorwa byiza. Kubona duhagaze hano kuja gushingura musirimu, twarababaye, twageze aho tuja kure dutekereza. Ijambo rya mbere nyine uyu mwana gufungwa nayo twabimenye nyuma, ariko nyine tugerageza gusanga nyine umugore we tumwinginga kugira ngo abohoze umugabo. Sanga na nyirabukwe mbabwira kuko iki kintu atari cyiza. Nababwiye kenshi, mbabwira nti ni ishano ryaguye kuvuga ngo mufungishije umwana umukwe, icyo kintu ntikibaho. Abanyamurenge ntawe uragikora, ntiturakibona. Iki nicyo cya mbere mbonye. Ibyo bintu biratubabaza. Nti none mwabona mwogira
imbabazi mukafunguza uno muntu nubwo yakoze ibyaha, ariko nyine ibyaha biza dufite abanyamurenge bazi guca imanza, ibyo bintu bigeraho icyo mupfa kigashira, ariko nyine ntibyakunze turataha tugaragaza ingenzi kurya ntigira ihembe, gerageza gushaka ukuntu ija kumusura muri gereza ntibyashoboka, ati ntibiza bishoboka, imbere ya byose ni ukubanza ukanyura mu bintu byinshi, ariko nyine ibyo turabyihanganira, turindira tuzi ngo niyenda hari ikizashoboka nyuma, ariko ntibyacamo ntibyashoboka. Mbanza gutekereza ngaya umuryango w'abongera, ariko ngongeraho ndabagarukira, baba barahagurutse mu buryo bwose bushoboka bagashaka ukuntu inyimba ari ibintu bakabitanga kugira ngo uriya muntu avemo, ariko nyine ntako batagize. Ariko nyine nsanga iyi leta y'ino iza yubaha abagore cyane, ariko nyine nshimiye Imana nubwo habaye ibikomeye, nubwo habaye ibitoroshe, ariko nshimiye Imana kuko duhagaze ku murambo wa Musirimu. Byageze iriya numva kuko n'umurambo bidashoboka kuko bawubona, numva ndababaye, noneho nje kuzimu sinari nzi yundi, numva ndababaye ngera kure cyane, ariko turashimye kuko tubaye ku murambo wiwe tuwushingura neza. Twavuganye na se arambwira ngo tubyakire, nawe yarabyakiriye, n'umugore yarabyakiriye, ariko nakongera ngo niyenda mushiki wanje we ntazobaho kuko yapfushije undi mwana w'umuhungu ukurikira uyu nguyu nyine, yamupfushije asa n'utakaye mu bwenge. Noneho ngo ntekereze iki cya kabiri kibaye, nabamvuga ngo niyenda ntazobaho, niyenda arapfa, arumva amakuru bene aya, noneho byanabirangira. Ariko nshimiye Imana kuko nawe yamukomeje, nasa agakomera, natwe n'ubu turakomeye. Cyo nshimiye Imana nuko tugiye gushingura uyu murambo warwaniwe hejuru, wagize intambara. Uyu mwana yagize intambara zikomeye, no mu rupfu rwiwe akiri muzima yagize intambara, no mu rupfu rwiwe hari intambara, ariko dushimiye Imana kuko duhagaze ku murambo we tuwushingura mu cyubahiro. Nubwo ibintu byose byinshi byabaye, abantu batangaye, ariko nta kibazo. Gupfa no kubaho, gupfa no kuzuka, ibyo ni iby'Imana, ntabwo ari iby'abantu, ntibihuye ntibinasa. Nubwo twohagarara tugahamya, ariko byose bikomoka ku Mana. Imana niyo izaca imanza, ntabwo ari abantu. Nshimiye Imana kuko duhagaze kuno munsi wa Musirimu, twese duhagaze. Ijambo ryongeyeho, turashimiye abanyamurenge mwese mwatabaye mukaza kudufata mu mugongo, cyane cyane turashimira umuryango wacu wa Musinga, twaganiriye bukeya ariko bumva cyane. None turabashimiye bavandimwe, mwebwe mwaje kudufata mu mugongo, mukaba muje guherekeza umwana wanyu. Imana ibaheze umugisha. Ijambo ryo gusoza turarangije. Natwe tuzareba umunsi tuzagera mu rugo, tuzaza kubaganiriza, niho tuzarangiza amagambo yose. Yego, murakoze. tusabe mugengo wasinga gusubiraniza iki. Dukomeze tuvuge barimo baza. Bwoko bwacu bw'abanyamurenge,
abo dusangiye ubwoko mwese muri aha, kandi abo dusangiye amasano menshi adusobetse, kandi ayo masano akatubera imbaraga no gukomera, kandi ayo masano twese umwe muri twe akaba yaha agaciro kuko twayisanzemo, kandi ukaba ari umugisha, kandi ayo masano akaba ari yatuma dufatanya tugasangira ibihe by'umunezero, ariko kandi tugafatanya n'ibihe by'umubabaro. Kubw'iyo mpamvu no kubw'izo mbaraga tuvuye kuvuga zifiteho aho zikomoka naho zishingiye, niyo mpamvu uyu munsi w'umubabaro twese twisanzemo mwashoboye gutabara abangana batyo. Iki ni ikigaragaza ko turi ubwoko bumwe, iki ni ikigaragaza ko tuvukana kenshi. Rero mwese abari aha, reka mvuge ngo tubahaye mpore mukomere. Reka mu buryo bw'umwihariko mpereze mpore umuryango w'Abongera wabuze umwana ari wa Musirimu. Umuryango w'Abongera tubahaye mpore, kandi tubivuze iyo mpore tuyitanze ivuye ku mitima yacu. Mwumva yuko tubahaye mpore, tukaba tuvuze ngo mukomere cyane, mwihangane. Duhaye mpore umuryango wa Gasegege uraha wabuze umukwe. Musirimu yavutse kwa Gasegege, ahavuka abaye umukwe, kandi umukwe buriya n'umwana. Rero umuryango wa Gasegege namwe tubahaye mpore, kandi n'umuryango wa Kongera wabahaye mpore, mukomere. Duhaye mpore umuryango wa Musinga wabuze umwishwa. Umuryango mwumva yuko ibi bihe by'umubabaro tubisangiye twese, namwe tubahaye mpore. Hari ikintu ngiye gushima ku kuntu umuryango w'Abongera n'umuryango wa Gasegege bashoboye kwicara, kuko babivuze bicaranye kenshi baraganira. Icyo ngiye gushima ni uko uyu munsi uyu mukwe wacu aherekejwe mu cyubahiro, aherekejwe neza, kandi aherekejwe n'imbaga y'abantu benshi kuko mu birora kuko bisa. Ndashima yuko muri uku gutabaruka k'umukwe wacu, umuryango avukamo n'umuryango yashatsemo nta magambo mabi yahabaye, kuko baricaranye kandi baraganira, kandi Kongera yabivuze. Rero kugira ngo tutizimba mu magambo, natwe twababajwe n'urupfu rwa Musirimu. Rero nkaba navuga ngo twese abo tuvuye kuvuga, pereye ku muryango wa Kongera, umuryango wa Gasegege, umuryango wa Musinga, inshuti za Musirimu, abaturanyi mwese, iyo mpore dutanze ni yacu twese abaraha, ndetse n'ababikurikiranira ahandi batarahangaha kuri uyu musozi. Rero natwe hari yashimye, aravuga ngo arashimye ko Musirimu asize, natwe turabishimye ko Musirimu asize. Rero nk'umuryango wa Gasegege, Musirimu yasize imfubyi, ariko umuryango wagemye inka, shikiriza umuryango kubw'impamvu z'imfubyi zasizwe na Musirimu. Iyo nka umuryango wagemye iraza gushikirizwa nanone umuryango wa Musirimu. Ibisigaye nidukomere twese, aheza ni mu ijuru. Murakoze. barakoze cyane.